irrehedun shababa ammantana salata hin salat salata tana akka waan guddootti ilaalan obboleeyyan kiyya waan ulfaata akka irra kaayamte أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في السلسلة أنس بن رابع في حديث أنس رضي الله عنه والندر دينك يسني رادبدا أمانة جتو وان تكرت أنا أتكرت والأمر يجوا بود إساء والندر أمو صلاة أما أنت نما مسلم ربي الرحمة قليل مليبر مسلمني حتى في كنتو تهجالو ومكي كإسلاما كيساو مكا أستاذاتي في مكا شيخاتي وردي مؤفنا قرآن نوتي طالب العلم يوكانو دائن أمان تنكرار ربي نما يامن جنة والرسو السوقون نما أمنا ما توقمنا ملكا متجالو ومكي كإسلاما روح إساني يورو بركاين نما أمنا ما توقمنا نما نمان قرني ماليا ملكا في إجتي روح إساني سنجابر غافا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفنسن أمت قرآن ترنجالو وانك يا كسلاما أسامة بن زيد إسافي أبان صحابة رضي الله عنهما غافا صحابوت غرغدو سنرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير إسام قرآن غربا أمت ديدمت ديهاتو تري أمير أين رتي أمير وبولي ينكي أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله الرضوان جرى غرغدو أكنرا غربان أميرته إرغمي غربا أمت ديدميتي معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه قويا دين إسلاما قبلا إيرو أمت قد سديتي تر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قويا إسلامه أما تقول تربة تري يو أمانتنا لالتن نشوفاتو أمري تنا كيسة هنجرو بليانكي جولين أما تقولني نكيسة هنجرتو تا أما تقول تربة نكيسة هنجرتو تقول سدتي هنجرتو صدومي سدتي هنجرو أفرتم هنجرو ربي بودان جل جلال ربي دين إسلاما كنصر من شباباني نصرمي مصعب ابن أمير ابن هاشم ابن عبد مناف الأبدري القرشي ذاك التقي النقي عليه من الله الرضوان غافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمبا صادر درا إسا قد مدينة إسا إرغو غربا دردرات ترى أمت صدوم اتكادي هاتو جالو وانكي يك إسلاما سببا إساتي أجلكم الله gandata ko guutuutu islaama wayi amat takka madiinaa keessa taa'eetiti guyyaa gara makkaa deebi'u nam torbaatam qabeeti dhufe kophaa isaa gurmaan tokko nam torbaatamiin siin jaabar torbaatamman san keessa tokko qofaatuutu goy sa'ad bin mu'aad al-ansaari inni qofni ni gaya yoo feete kabiraa usayd bin hudayr inni gaya radiyallahu anhuma tokkoon siin jaabar tokko mataa isatti gosa oromooti tokko mataa isatti nam torbaatam qabee dhufe ajallakumullah arraan tana nuti garuu dardara masgiida seenee masgiida irraa amala fokkotaa keenya masgiida irraa baasuu jirraa miti kabiraa yaamuu dhiisiiti keenyaa warra miseensaatu dhabuu jirraa adeero jaafar ibn abi taalib radiyallahu an gaafa biyya teenya tana dhufe jaalowwan kiyya ka islaamaa غربا أما صدوم دبر تري تنا الله جل جلاله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إسام كن دردرني جيبر آمنوا بربهم ربي إساني دتك آمنا وزدناهم أما إساني في دبل هدى أجلو دا إساني في دبر نشوفاتو ربنا هكذا غرو أمان تنا أبلي ينكي يك إسلاما دردري إسلاما فتنة أجائبا كيس جرام فتنة أجائبات نسنين جابر يرو تك فتنة الشهوات مكرمي
yeroo takka fitnatu shubhaadhaani mokkorome fitnatu shahwaan obboleeyyan kiyya addunyaa jaalachuu dhalaa haraamin jaalachuu farshoo jaalachuu hattummaadhaan maallaqa wali qabachuu boonu tun cufaatu fitnatu shahwa taana ammoo tamiini mokkoromne wal iyaadu billah fitnatu shubuhaat diinni islaamaa namarratti wal fakkaachuu fitnatu shahwa sanirra fitnatu shubuhaat tanaatu tuutu hamtu maaliif ni beeytanii yoo namni tokko amma farshoo jaalate wal iyaadu billah dhalaa haraamin jaalate yoo gama rabbii tawbaa qulqullu galgala keessatti ta'us guyyaa keessatti ta'us gama rabbii jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo deebi'e allahan jalla jalaalu dilii isaa cufaatuu dhiisaa fi warra diliin isaanii cufaatuu isiniif dhiifamte rabbii isin haa taasisu garuu yoo fitnatu shubuhaa keessa seene dhugaa keessa ka jiru ibsaa hin deebi'u karaa inni jirurra fitnatu shahwaa daran hamtuun tami fitnatu shubuhaatitiitu hamtu diinni kun sirratti wal fakkaachuu diinni kun sirratti wal fakkaachuu amma gurbaan Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan ajjeesisan dhugarra ka jiru ibsaa jaalawwan kiyya ka islaama Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan gurbaa qulqulluu kana gurbaan ajjeese dhugarra ka jiru ibsaa maaliif diinni islaamaa hin galleef isarratti wal fakkaate Uthmaan ibn Affaan radiyallahu an odoo mana isaa keessatti qur'aana qara'u jiruuti gurbaan kun itti seene qur'aana jaalawwan kiyya ka islaamaa miila isaatiin zabxaa itti gadhiisee qur'aanni digrii 360 naannawee gudeeda Uthmaan irratti bu'e alayhi min Allahi ridwaan eeganaa ableedhaan hoggu 9 isa dire 3 rabbiidhaafin diree 6 ammoo dallansuun qoma keessatti isaaf qabuufin isa direeji attujaybii jaanin kinaanatu ibn bishri maqaan isaa na'latullaahi alayhi hoggu 9 isa diree 3 rabbiidhaaf jechaan diree 6 ammoo dallansuun qoma keessatti isaaf qabuufin isa diree gurbaa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam jannataan gammachiise kana ajjeesteetiti ati rabbitti dhiyaachuu feeta yoo diinni siif hin galle ni ajjeesitaa miti ni ajjeesitaan sin jaaga amas 8 ture biiru roomaa harka yahudiitirraa eela bishaanii kabite Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan ilmaan rasuulaa lama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka qabaachuu ture eenyu Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan qur'aana ammaan tana nu bira jiru ka walitti qabe eenyu isaanii radiyallahu anhu wa ardaa yeroo jaartiin isaa akkasi ka diramu agartu naa'ilaan radiyallahu anha wa ardaaha jaarsa isii ruuhee isiitiin qaama isiitiin fidaa isa baasuudhaaf yeroo itti fiidu qabeeti isiis jaalawwan kiyya ka islaamaa harka isii quba irraa muree yeroo isiin garagaltee deemtu maaltumaatu tuutu taa'aa isii akkanatti guddisee jee alayhim min Allahi maa yastahiquun isaan ummata hawaarijaati informationa walitti himu way barbaachisa waan miidiyaan nuu kannituu nuu gayami akkasimiti yoo diinni siif hin galle haqarra ka jirtu ibseeta sahaabticha guddaa qulqulluu kana odoo addunyaarra jiruu rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi warra jannataatii ka je'een ajjeesiteetiti ati rabbitti dhiyaachuu feeta yoo siif hin galle akkana goota haqarra ka jirtu ibseeta tanaafi ulamaa'ii teenyarra mas'uulummaa guddootuutu isaanirra jira ulamaa'ii islaamarra mas'uulummaa guddoo irra kaa'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif isaan shufeera markabaati markaba warri oofu ulamaa'iidha qadraa ulamaa'ii dhugaatii fi daa'ii saadiqoota beekuu qabna jaalowwan kiyya ka islaamaa warri markaba kana oofu shufeeronni markabaa eenyu isaan markabni jaalowwan kiyya ka islaamaa hawaasaa beeka hawaasa kana keessaas namni jiraatu nama 3 warri duraa warra maaseetaati warra cubbuma hojjetu warri lammadaa ammoo
warra haajaa fi mustahaaja hin qabne ilma namaatirraa warra dhugaa jirus hin deeggaran warra cubbuu hojjetu kanaas yaa jarana isin cubbuu hojjechuu jirtanii je'ee warra hin dhorkine warra shaawaa isaatiif jiraatu jarra kana jarri sadeesaa ammoo warra lubbuu isaatiif qajeelee nama biraatillee qajeelchuudhaaf tattaaffii godhu anaa fi isinii fi muslima cufaatu jara kanarraa rabbi nu haa godhu yoo garuu musiibaan buute jaalowwan kiyya ka islaamaa nu sadeen kana cufaatu waliin nu xareedee deemtin isinin ja'a karoonaan gaafa dhufte jaalowwan kiyya ka islaamaa makkaadha mana rabbiiti jettee wayi hafte inuma manuma sanuu nu cufaftee mi dura ulamaa irra mas'uulummaa guddaatu jira nuti ammoo wanni godhuu qabnu xaalibal ilmi maali qadraa ulamaa'ii gurguddoo daa'ii saadiqoota qadraa isaanii beekuu qabna isaanis ulamaa'in diina islaamaa kana ciranii namaa ibsuun dirqama isaanirra jiru mujaamalaa nama godhuun qaban nin sirbaa harmaan dhoysadhaa tana godhuun qaban dhugaa jirtu hawaasaaf ibsuu qaban yookaan yoo akkas hin taane obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin yoomal qiyaamaa cancala itti godheetiti ibiddatti isaan darbaa waliyyaadhu billah ka akkana jee hakiim hassanii miti rasuula rabbiitiitu jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والطيالسي في مسنده وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي المشكات رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سئل عن علم فكتمه namni beekumsarraa gaafatame eeganaa beekumsa san ka dhoyse allahan guyyaa qiyaamaadhaa keessatti cancala isaaf godheeti ibidda jahannam keessatti isa darbaa jee wal iyaadhu billah anaa fi isinii fi muslima cufaatirraa warra ibiddarraa najaa ba'ee warra jannataatirraa rabbi nu haa taasisu ulamaa'ii teenya sadarkaa isaanii jaalowwan kiyya ka islaamaa beekuu qabnaaf isaan teela teenyee ilmii isaanii irraa qaroo qabna irraa dhaaluu qabna ilmi isaanii san irraa dhaaluu qabna naamusa isaanii san irraa dhaaluu qabna maaliif isaan khayrii nun jaalatan addunyaa fi akhiratti akka milkoonu nu fedhan ulamaa'iin akkasumaa obboleeyyan kiyya ulamaa'ii teenya rabbiin umrii isaan haa dheeressu ammaan tana obboleeyyan kiyya ka islaamaa hunnooti fitnaa akkanaa keessa jirra fitnatu shaawaa fitnatu shubuhaat yoo fitnatu shubuhaat irraa najaa ba'ee fitnatu shahwaadhaan akka daaraa ta'u dhalaa jala akka deemu yoo diinni keenya nuu gale ammoo lachuu jalaa huna jaabaana fitnaa dhokottee fitnaa mul'atte irraa illee rabbi najaa nu habasu ammas dardarri islaamaa jaalowwan kiyya ka islaamaa bakka kamitti nyaadhame ni beeytanii irra hedduun shabaabaa ammaan tana salaata hin salaatu salaata tana akka waan guddootti ilaalan obboleeyyan kiyya waan ulfaata akka ka irra kaayamte amma masgiida keessanuu masgiida bareedaa kana namni hanqanni salaatuun qofninuu nama gaddisiisaa bara waan guddootti ilaala aboo wahayyuu tuufuu piroogiraama ni qaba kubbaa sa'aa takkaa fi cinaa laaleetiti eegana warri ekspertii yaada kubbaa san irratti kennamu san cufa taa'ee dhaggeeffata salaata daqiiqa 5 masgiida dhufee salaatuun ammoo itti ulfaatti haafidhuu ala salawaati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين جاء رب جل جلال ربي صلاة وانتسن تكفدا والصلاة كيساو صلاة الوسطى الفضلى يجو إسي چالتو تاتسن تكفدا جي الله كناف حالج اللي سو تاتنين أبدا إسين چالتو تاتي صلاة نسان تمي علماء ياد هدو جان ياد أفرتنفاتو جرا غرو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرمه صلاة أسري تجاني نهيمن نمني صلاة هن صلاة خلاف علماء الدوسين علماء غري دين إسلامات الرا بهجرا جتين غري أمو هم بهوتي فاسقا جتين نمني صلاة هن صلاة شيخ الإسلام أكجئت طيب الله ثرا نما زنا قدر nama farshoo dhugurra nama haterra nama ajjeesarra nama salaata hin salaanneetu tuutu hamaadha ji
wanni keessaa'uu dardaroota warra fuula babbareedaa na dura jirtan kana lubbuu teessan dura xiyyaafillee kan hin dhaamu salaata keenya haa jabeeffannu jaalowwan kiyya ka islaama العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر جي بايلمني نتي في ور مسلم هنتان جدو جرو مالي صلاة مقفا نمني اسيتنا لكزي اغتي كفر جراجي والعياذ بالله والحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة بريد الرادو رضي الله عنه صلاة كي نجالو وانكي كإسلام هاتك فنو eegasii dardaroota kanaaf yoo amman tana haasawu inaan ja'aniiti gaaf tokkos haasaweetitiin sa'aa takkaa fi cinaan haasawe dheertuudha garuu eeganaa isin warra harar arraan tana jaalala ajaa'ibaa nu garsiistan biyya jaalalaati nuti dirreen illee biiti teenya biyyuma jaalalaati bar akkasumaami jaalala ajaa'ibaa isinii kannina dhuftanii jimaa nu kannaan jeenaa malee dardara kayyoo guddoo qabu haa taanu obboleeyyan kiyya islaama lubbuu isaa qofaaf nama jiraatu akka hin taane guyyaa sadii duutee guyyaa sadii booda nama irraanfatamu akka hin taane addunyaa tanarratti waa dabarree haa deemnu yeroo deemnu mallattoo teenya da'a basmataka fil hayaa addunyaa tana keessatti mallattoo tee dhiisiitii deemi namni si booda dhufe inni bar akkana ture akkasiin jiru yookaanuu ida'annoodha ida'annoon sammaal sii gooti nama normaala tokko akka hin taane jaalowwan kiyya jama'aa teessanii fi dardara as jiruuf kan hin dhaamu maal inni beetanii akkunumatti ammaan tana barra dingatuma dhufnee miti nuti masgiida biraattis anuma yayyaamanii bar ustaadaas ja'aniifaa maqaa guddaa tokko narra kaayan ani achumattiin jeen nas'alullaha salaamata walaafiya nin himaaf waan hin himuuf yoo milkaa'uu feetan keessaa'uu jama'aatu jiraame masgiida takka tahaa obboleeyyan kiyya tokkummaan humnaan isin hin jaa fi ammas namuutuu bakka itti jabaasan qofa haa jabeeffatu namuutuu waan itti jabaati jiraami sana haa jabeeffatu ammaan tana haa jennu ustaad Qadiir matta'ahu Allahu bisi'ati wal aafiya nama dura dhaabbatee nama haasawu yoo taate yoo ilmii qaraasisutti jabaa taate bakka tana isaaf dhiisa dhuftanii isarratti nama hin cinkina obboleessi keenya tokko haafizul qur'aan ta'ee salaata sadeen ammaan tana gaa maghriba ishaa'ii salaata subii eegana rabbiin ramadaana ittiin waageessu salaatu taraawii salaachisuu hifzii barbaachisa moo kam yoo kana cimaa ta'e dhuftee ati waa ittiin ta'in dhiisiif ati waan biraa nama hoogganuu teessee takhtiita waan godhuu qabnu akkana dardara masgiida akka itti fiduu dandeenyu akkana jettee nama pilaana akkana baasu yoo taate namni biraa dhufee gurbaa kana bakka tana anaatu haqa godhataan jennu nu cufaatu dipaartimentii teenya haa beenuu jaalowwan kiyya jama'aa wanni diige jama'aa cufaatu yoo laaltan wanta naatuutu diige fi ammas ajallakumullah beekamuun keessan waan hin oolamne ni beeyta anuu miskiintichi beekame bar ربي إخلاصا واغن إخلاص اتباع في صدق استقامة ربي واغن وجيت نشوفاتو والرفول من رحمان في حجة ربي واغن قياسا إبرهمتون أرانتا نوماتا كغا يرو بكما دوفته تقوما تتوتو تقا حسدا إيغنا أنا هو جاء وبلزغي يفبغد برتين انجرتو أنا هو جنان ديغمتن فنيان قرقوري ديغمتن namu ati sanjaba bakka sanjabeesi qaawwinutti hin banamin Prograama da'awaa koordineetara tolchitee maarree nama walitti yaamtee nama walitti qabdee asitti paaptoo kaasawoo mirqaanaa namaa kannuu dandeessa san qabadhu isaatu argataa ana kabeeku rabbi bar amma kaasawu anaatu argataa isini argataa rabbi beeka ani garsiifannaa ta'uu malti wal iyyaadu billah isin ammoo dhugumatti arrantana hakiim hassanii dhufe jettanii jaalalaan nasimachuu maltanii mindaa ajaa'ibaa arkachuu malti tiyya ri'aayaa ta'uu malti nas'alullaha assalaamata wal aafiya bakkatee san cimsiin nama dura dhaabbadhaa haasawaa facaasaa dardara walitti qaba kadhabu jirru dardaraa hin jenne ummata biraa hojii isaan hojjechuu jiran hojii hin sehin bar nuti ammoo waanuma hin jirretti wallalu jirra isaan waan biraa godhu jiran taqxiixii isaanii sirifachiisa
baajata isaan qaban baajata hin sayin ammas nuti niir lamaa hin qabnu baajata akkasii gaafa tokko qissaa takka isinii faahimu taarikuma dhugaati bar fadiilati sheekh ahmad diidaat rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo jiimii iswaagaart ka ja'an tokko waliini wal morman inni warra ameerikaati kun hindii saawuz afrikatti gale nu cufaatuuf beekaami sheekh ahmad diidaat rabbi rahmata haa godhuu fi baajata humaa takka hin qabanii bar jaalawwan kiyya waraqaa kooppii godhuudhaafi shuuraa ta'an mee kooppii godhuuf shuuraa teessa qarshii lama baasteetuma gootaame ammaan tan gaafa san hin jirtu shuuraa akkamisa abbaa meeqa goona teempileenii tana maal goona jaan inni jiimii iswaagaartiin sana ammoo jaalawwan kiyya ka islaama amatatti doolaara miliyoona 400 argata birrii miti bar naaf hin geessuu jeetu luquma dumaa baajata isaan qaban hin qabnuun sin jee warra adeero masgiida keessan baajata kana ni qabaa sheekana diina isaanii cimsuuf nuti anaa fi ati waan biraatiin majhuula nu godhe alla sheekhi alhamdulillah jee salaat bismillaahi hin jenne qunuutiin jiru maarree rabshaa ormi biraa ammoo waan biraa nurratti hojjechuu jira tanarraa obboleessa obbayi tanarraa karaa waan biraa haasennu nuti kabiraa fiduu dhiisii bar dardaruma keenyaa oo fiduu dadhabne bar warruma laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jee kanaawu masgiidatti hambisuu dadhabne kaayyoo teenya haa guddisnu mallattoo teenya dhiisnee haa deemnu mee sahaabota sallaalaa jaalowwan kiyya ka islaamaa fi ammas waan takka lubbuu teessaniin akka jettan kaniin fadhu maal inni beeta anaatutu diina islaamaatiif jiraa jee namni biraa ka dhufu hin jiru anaatu jira masgiida kanaa fi hawaasa kan anaatu tajaajila jee lafaa ka'e obboleeso tun garsiifannaa fi boonaa miti bar yeroo kaate allahan jalla jalaalu si gargaara am masgiida keenya akkana jeetiin lafaa ka'e bar anaa jira masgiid xaaliyaaniidhaaf obboleeyyan kiyya hawaasa kanaaf anaa jira jeetumaan lafaa ka'e rakkoon sitti dhufti dirqama rakkattu malee hin ballattu ammas saahiba kiyya ka jettu isaatu tuutu si dura dhaabbata ni if duuba deebitan isin ni tagaaffatamtu obboleeso gaafa kaanuun nooti bakka ati feetu san numa dheexan sin jaabar yoon gaafii takka isin gaafadhe cal jettammoo ni deebisan harka baasanii deebisanii isinii fi kaayyoo teessan jidduu maaltu jira harka baas maal jette ay nama biraa fe anumaatu jira je hin dhageenyin ufaata ay nama biraa fe aboo zamanaatu jira hin jettu atii fi kaayyoo ta'e idduu maaltu jira zamanaa jira zamana san booda naa guutamte zamana san ka jijjiiru ammoo allah ammoo kam kaayyoo teessan guddisaa jaalawwan kiyya ka islaamaa fi duniyaa wa fil aakhira diinni islaamaa ammas ni beeytanii diina addunyaa fi aakhiraa qaamaa fi ruuhee dachii fi samii gargar baasuu miti kun cufaatuu takka du'aa'iin teenyaahu maal rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adhaaban naar addunyaa fi aakhiraa gargar hin baasu jaalowwan kiyya ka islaamaa keessaa'uu an dardara as jiru maal ta'an isin hin jaanne beeta nu cufaatu tujjaara ta'uu qabnaa'uun isin hin jaaboo aboo rabbi dureessan waa godhu rizqii isaa halaal balloo rabbi nutti haa cabsu yoo samii jiraate rabbi nu haa buusu yoo dachii keessa jiraate ol nu haa baasu yoo fagoo jiraate nutti haa dhiyeessu yoo nutti dhiyeesse nu haa nyaachisu yoo nu nyaachise gaarii turtuu keessa nu haa kaayu namni isinit dubbatu hin jiru ni beeta callaa qabdaami yookaanuu koomitee masgidaa callaa si kannitee jirteeti obboleessoo bakka tana dabarii siin jaanga akkasi kaa dabarii siin jaa ribaa aboo ribaa nurraa dhiisii siin jaa yoo lubbuu teetiif dalagatte yoo eenyu abbaa isaa teessi dubbatu sahaboota irraa hin laallannu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam gootaa zaahidootaati ture bari inni sallallahu alaihi wa alihi wasallam garuu zuhudiin ammaan tana nuti oofnuu fi tagaafasanii takkaa miti zaahida je'ee masgiidatti galaa bar
Gaafa tokko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu orma tokko agarre bar masgida keessatti cal jaanii tuma masgida keessa ta'an hin dalagatanii bar yeroo nyaatanis waanuma xiqqoo nyaatan yeroo deemanis suuta deeman yeroo haasa'unis sagaleen isaanii tun hin dhaggeeffamtu mana haa'ulaa qoomun nusaaq yaani kanneen bar aabidoota bar warra addunyaarraa muramee rabbi gabbaruu jennaan warra addaadha jeen kanneen mal zaahidoota giifte Aishaa tuutu jeewu obboleeyyan kiyya eewwaas ofiidha radiyallahu anha maal jette an Umar ibn al-Khattaabin agarree jette radiyallahu anhu kaana idhaa takallama asma ni ta'e inni yeroo dubbatu sagaleen isaa kan dhaggeeffamtu taate nuusuuta haasawa wa idhaa mashaa asra yeroo deemu jarjaraan ka deemu kan muusha akka jara kanas sunkus jee deema wa idhaa daraba awja yeroo nama dha'u ka nama laaleessu ture isaan daran zaahida ture jetteen zaahidummaan masgidatti yoo galte obboleeso bakka jirtutti wanni isinin dhuftu du'aa fi miskiinummaa qofaan sin ja'a du'aa fi miskiinummaa dardara akka dabaree ni salaatta qaraatii diinaa qaraatu ni qaraata yoo yuunivarsitii jiraatte yuunivarsitii guyyaa baate dalagaa ta'e gama lachuu tuunuu guddachuu gama dalachuu tuunuu akka Abdillahi ibn Mas'ud je radiyallahu anhu namni akhiraa irraanfatee addunyaa isaa qofaaf jiraate akhiraa isaaf irraa balleesse namni addunyaa dalagatee yoo addunyaa qofa beekee akhiraa dhiise akhiraa balleesse faallaan isiitis dhuga akhiraa qofa namni beekee duniyaa yoo dhiise duniyaa ifirraa balleesse muuminni akkasii miti lachuutu qabannee deemuu qabna obboleeyyan kiyya gama lachuutu successful ta'u beekumsa ammayyaatis hariifa ta'u beekumsa diinaatiinis cimaa ta'u nama akkanaa nu barbaachisa malee waan takka beekumsa kaan irraa ka'umaa takka hin qabaanne nu barbaachisu gaafa tokko olaal bara 2003 riisarchii takka godheetitinaan ummata yuunivarsitii dhaqee musliimoota eebifamu digrii qofatti namni eebifamu parsantii tokko turte obboleeyyan kiyya maastara digrii lammadaa warri godhatu parsantii 2 turte PhD obboleeyyan kiyya takka turte nama dhibbatirraa yoo namni professor of dak eebifame muslimni nama tokko ta digrii ofii naa godha nam 10 turan muslima 10 haga kee akkamit dubbattaa hoga hin jirruga hin jirtu akkamit dubbatta rakkoo majlisaati jira ati humaa takkan beetu achi seenuun qiyaama akkamit dubbatta qaraatii addunyaatis asii injiinarra asii doktora jeneraal makaaniksi gama kanaa yoo dhufan ammoo ati haafizul qur'aan hadiisa bira dabartee hadiisa sahihaa fi da'iifaa fi mawduu'aa cufa nama beeku yeroo sani obboleeyyan kiyya lubbuu keenya bira dabarree hawaasaaf osoo hin ta'in addunyaa guutuuf waa warra godhu awoo rabbii warra kanarraa rabbi nu haa taasisu garuu kaayyoon teenya maal ta'uu qabdi ni beektanii allahaa fi akhiraa ta'uu qabdi ati maali kaayyoon tee yeroo sin ja'an kaayyoon tiyya allahaa fi akhiraadhaa je'in inuma akka allaamatu ibnul qayyim طيب الله ثراجيتي kaayyoon tee maali yoo ja'an allahaa taatuu ja'an وهيو توفوسي في غيغا إني من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله جيبر وأتته الدنيا وهي راغمة نمني يا دوون إسام آخراتاتي الله جل جلاله درما قوم إسا كيست إساف دربا الدنيا تنجفاتو إسافي ولتك أبافي جيبر durummaan eessa qalbii keessa tajirtu bar maree horii fi miti nama meeqa beektan tujjaara dureessa ta'ee garuu bolola niira lama kasin irratti hisaabbatu addunyaan tun funyaan qurquriin isatti dhufti kaayyoon teenya eenyu ta'uu qabdi allah qofa da'awaa goona eenyu gammachiisuu fi allah qofa gammachiisuuf jalla jalaalu malee beekamtii argachuu fi miti yookaan zamana amma laayikii fi maarree arkachuu fi miti Allah jaalala isaa arkachuu fi jalla jalaalu wa ridwaanun min Allahi akbar jaalala isaa arkachuun wahayyuu ka caalu isa jaalowwan kiyya islaama jannatarra huular'ayni farshoosan bishaan aannan dayma fooqiilee gurguddoo san cufarra
Allahan jalla jalaalu si jaalachuu tuutu irra caalaa warra Allahan jaalate sanirraa rabbi sin haa taasisu. Yoo sahaabota bara obboleeyyan kiyya lalle kaayyoon isaanii asii fi asii miti obboleeyyan kiyya. Asii fi asii miti isan akka keenyaa kanaa miti obboleeyyan kiyya. Tokkoon isaa bara akkaan isiniin jee umma tuutaan isiniin jaa tokko qophaa isatti tuuta Oromootiin sin jaa adeero takka qophaa isaa yoo baase. Abii Bakrin Siddiiq radiyallahu anhu hin agarree guddoo san hadiisa sheekootii lamaaniitiitu odeesse Abii Hureyra irraa dhufe radiyallahu anhu rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jaan man anfaqa zawjayn fi sabiilillah namni waanuma fadhe gosa lama karaa Allahaa keessatti kannate huloolee jannatarraanii yaamamamaa je itti lallabame yaa Abdallah haadhaa khayr yaa gabricha Allaha wanni ati kannite tun caaltuudhaa ja'anii isa yaamanii namni warra salaatarraa ta'e du'iya ni yaamamaa min baabi salaa ulaa salaataatirraa ni yaamamaa namni warra soommanaatirraa ta'e ni yaamamaa maal hulaa rayyaan ja'amtu rayyaan jechuun dheebuu baastuu jechuu warra guyyaa akhiraa dheebuu boosan rabbii sin haa taasisu asitti addunyaa tana keessa soommanteeti rabbii jecha dheebotte mookam guyyaa sana ati hin dheebottu gaa hulaa sanirraa yaamamaa namni karaa rabbii keessatti duuluudhaan jihaada godhuun beekame hulaa jihaadaatirraa yaamama namni asitti arjaa sadaqaa kannachuudhaan beekame guyyaa qiyaamaadhaa hulaa sadaqaatirraa yaamama kun cufaatu waajibaa miti beeke ta sunnaati baanna jaalowwan kee achirraa yaamama yeroo kana Abii Bakrin Siddiiqin radiyallahu anhu yaa ergamaa rabbii haadhaa fi abbaa kiyyaaniin fidaa isin baasaati namni huloolee tanarraa yaamame rakkoon takkaahu isarra hin jirtu gaa jeen yaa ergamaa rabbii haa jennu namni hulaa cufaanuu yaamamu ni jiraa hii jeen mee kaayyoo kana agartanii hulaa afurta jannataatiin isin himee bara amman tana ta salaataa ta soommana ta jihaadaatii fi ta sadaqaa hulaan jannataa saddeeti namni huloolee san cufaa yaamamu ni jiraa hii jennaan قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم يا إرجما الله نجرة إرجما ربي صلوات الله وسلامه عليه يا أبا بكر نجر جين وأرجو أن تكون منهم أتيكنا ننك جيلا إسان سنين راته ودا جين جالوونكي قياك يا ما أبي بكر الصديق رضي الله عنه هلا جنة سدتنينو يا ماما كايو إسالالي هلا تكاياممون إسان كم مجزني قافت قوس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافت قوس صحابة التلفيت عليهم من الله الرضوان الرانت نانكيزة أين يتوتو إسن الرسول من يجين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا إرقما ربي أنا جين الرانت نانكيزة أين يتوتو مسكينة نجس أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا جين الرانت نانكيزتي نمر كوسة أين يتوتو قافتي جين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا جين نمني جنازة دوتي مسجد كيسه اتصالاته إيغانا غرق أمريكا كيسه هو أين يو جنان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا جين ترى أفرنو جالوونكي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعنا في امرئ irtichotoko keessatti wanni afuran ammaan tana dabarsinetun waa walitti hin qabamtee hoo yoo warra jannataa ta'e malee waa hin taane je isiniif maatii teessanuu rabbii warra jannataa sinaa godhu guyyaa tokko keessatti meelal guyyaa takka keessatti dalagaa gurguddoo siidaa akkanaatiin ni dhufu soommana janazaa irra salaatee qabrii geessu nama dhukkubsate gaafachuu sadaqachuu obboleeyyan kee guyyaa tokko keessatti yoo wanni afuran tun isinii argamte isinillee warra jannataatiin isiniin ja'a argamuu hin dandeessu nama soommana guyyaa isniina kamisa yookaa 13 14 15 taate lallachuudha bar soommana qabda alhamdulillah miskiina nyaachisu eegana nama dhukkubsate gaafachuu sanbooda janaazaa lallattee geessu kaayyoo kanaa guddoo
قاف توكو تاريخ بريدا توكو إسنيايمو سندورة قروا هقوتا كسلوا على النبي مجا توكو أبوليان كي يك إسلاما حديث توكوتي هجتشو فدي حديثني إسا قباب سنيتما في سيد الجامع وفي سيد ترغيب أجنو أنس بن مالك الرادو رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قويا أفرتم نمني صلاة جماعان صلاة تكبيرة الإحرام لقبته يرو إمام تيجينا مهراب إساني سيناني استووا وتقاربوا وسدوا الخلل إيجان الله أكبر يوجي وان براتن هي وسمينا موبايل حتى شواكا يرو إني استووا جوسا يو شواكا نما شواكا دوات يرو سا شواكا دومالي إيجا إني الله أكبر جي أتيس ولين الله أكبر مجي نمني قويا أفرتم أكنتي صلاة ولم الراهي كل فما جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولما توتو إساف قلمي فما تدرى براءة من النفاق منافق أمر راهي كل فما ربي منافق أقول ما في تكراون وأقول كل ليس تانا أمو براءة من النار إبد جهنم الراهي كل فما جان ويفو يدا قويا أفرتم صلاة شننوغا سدبران هاريان إيقلو gurbaan kun jaalowwan kiyya ka islaama akkana deemen guyyaa 39 taateef odoo takbiiratul ihraamin salaata shananuu isan dabar eeganaa gaafa tokko salaata subii irratti isaaf guutamuuf deemte masgiida kana haa jennu fakkeenya masgiida imaamu ahmad fiigee yeroo dhufu duraa bahan makiinaa isaa kaase masgiida biraatiin مسجد سنيس درابهن مسجد برادك مسجد سنيس درابهن مسجد تكو يرو سينو أمانتنا إقامة قدو جرا يرو إقامة قدو أبليان كي كإسلاما دا أسا إساء كنالال تكو أجد دربي تسيني مسجد يرو سينو نمني مراتا دا أسا كسيتي مسجد كيسا كدر بيكون نما فياكبو أكس جان سيني أبليان كي كسيتي إيغنا الله أكبر إيسا هذا بويا توكو إيسا جنا صلاة أو غربانكم مراتا أكاسي في غادو في داسا دربي هاي مالي كانت تجعل جي بويون سنبود صلاة الرايرو راوتو غافتنين يا نمنا مال تاتي أكانت تكبوجو مال تسي بوجيس وني إيسا بوجيس اتهيميغا يا شيخا كين وني نبوجستي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمقو يا أفرتم صلاة جماعة عن صلاة يدرك تكبيرة الأولى تكبيرتا درا كدكو سنتي أرانتنا أفرتم منتي ينابوتمتي مسجد سديدك إيدتين مسجد سدينو بي كيسم كون بودا آني تناتو توتو نبوجسي جين جالوون كي سلامة كأمان تنا دردر نسأل الله السلامة والعافية ودو أذانو دي مسجد درو دبرامي غرو غروبا كنميلا لا كايو إساء بوليانكي كايو أكنا نبربا جسمالي زمني أمان تنا نتكيس جرو كشلب أمة تلس أمة عاجز أمة إفبود رينجي جو زمن أكسيتي متي يو كايو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يو لالتنس كايو أكنات قافتو وكنمت صاحبوت إساء ولين أزودا والجرود دي والحديث أخرجه حافظ أبو النعيم في الحلية والحاكم في المستدرك رحمة الله عليهما رحمة واسعة مي صاحب بنكية حواجي إنمي وانتو قيو رب إسني كني إسنو وانتنا مي مال اتقوتن مي وحوا غابا جين توكو مال جي أبوليين كي إسلاما أني مالي ربي كي يكرد دي يوغانو أوين تي مالي ودو ربي جل جلال ربي ذهبا في ميتنا كني كرا إسا كيستي في سبيل الله كيست صدقة دي تنان هواجين هايا كبيرات هواجين أما سارك إسا تقوباسي جالوان كي إسلام مال جي ودو ربي جل جلال ربي دائما دي في لؤلؤة دقاق آلي كناتو جرامتي ربي سبحانه وتعالى سننا كني كرا إسا كيستي باسد دي دين إسلام اتنصري كنان هواجين أما هواجين يا بلشا مؤمن توتا نتي هوين تنيا تنوما أتمال هويتا جاني
ani maalin hawwani beeytanii je ambaasaadarota diina islaamaatiin hawwaa jeenu obboleeyyan keenya odoo kaakka abii ubaydaa aamir ibn aljarraah radiyallaahu an kaakka isaa nu keessa jiraateen hawwaa jeenu ani eenyun hawwaa saalim ibni abii hudhayfa radiyallaahu anhuma kaakka isaa silaa nu keessa jiraateen hawwaa jeenu kaakka eenyutiin hawwani beeytanii jeen حذيفة بن اليمان إسا في أبان صحابة عليهما من الله رضوان سلا غوتولين ورّي أكنا نوكيس جراتنين هوا أين هوا نبيدني جين معاذ بن جبل فان هوا جين رضي الله عنه غافي تكان غافة دامس نادي بستني ندي بستني إن شاء الله هاي سندورا ماس تكسلوا على النبي سالم ابن أبي حذيفة أين يتوبك مولى سالم ابن أبي حذيفة مه نغرغرا ربي جراوج الجچون سوماتي متير اي ابدوت انجر تنجچو قربا كان امبه نمي اي نماتو سدرو باسه نماتو سندرو باسه انو اچبره بوچاسني باس اركدني اترك باسني جري لمن وانجيو اركتني نما كيترا تبرادين كواني اني حافظ القران جي اني ابي حذيفه تو بيلي سي سباسه يرو جهادا نمت للبا اكنو يتمي شيخ هاي سينو مال جدا ما هتي سخاودان صدركا صدفا ما فرفارة ابو دغا بقى سينو ابو جرلماني اركته اني دوغوري وربي جرو ونين جچو فدي وان تكسنيمو الرهدو مسلمه فيتن دردر فيتن حتى طالب العلم اللي يغافتن سالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنهما هم بكن يونس نجكم يتن سالم مولى ابي حذيفه جچون رضي الله عنهما غبرت ربلس به قربان لكي جيبر حديث امام البخاري صحيح اسا كيستي وديس رحمه الله عليه رحمه واسعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم odoo madiinaa hin dhaqin sahaabota gurguddaa san duro bahee ka salaata isaan salaachisu ture saalim mawlaa abi hudhayfa mee kabajaa akkamii obboleeso sahaabaa gurguddaa saniin sin jaabar أما استبرا في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم نما أفر الرا قرآن قراجي نم يقرأ قرآن قراجي نم أفر عبد الله بن مسعود الرا قرآن قراجي سالم مولى أبي حذيفة الرا قرآن قراجي لما در رئيس أجرا حديث كان سنجي متفق عليه كان أبي بن كعب الأنصاري كان معاذ بن جبل الأنصاري عليهم من الله رضوان ميك بجاءك مجالو وانقي الرجالان إلمنا ما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نما أفر الرا قرآن قراجي لما درت كدومه سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما الرهدون نما بيكون سنجيبر ميكا يوكا يوتون بر بنجا مؤمن توتا رضي الله عنه odoo jarri akkanaa gootooleen akkanaa nu keessa jiraniin hawwaaje amman tana anaa fi isiniitutu saalim mawlaa abi hudhayfaa ta'uu qabaa bar amir ibn abi ubayda amir ibn aljarrah radiyallahu an hadiitha kana sheekoolee lamaanii odeese anas ibn maalik irraa dhufe radiyallahu an ummatni cufaatu nama amanamaa qaba amiinu haadhihi lumma abi ubaydaadha jeeban radiyallahu an mee maal jechuudha jaalowwan kiyya ummata cufaatiifu nama amanamaatuutu jira tuuta keenyarraa amanamaan keenya eenyu abii ubaydaadhaa jedhee kabajaa akkami jaalowwan kiyya ammaan tana nama muslima rabbiin rahmata godheef malee bar muslimni hattuu fi gantuu ta'e jaalowwan kiyya ka islaama keessaa'uu maqaa ustaadaatii fi maqaa sheekaatiin warra deemu offinaa godhaan أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة رسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في السلسلة أنس من رأى في حديث كنيس رضي الله عنه والندر دينك يسني رأى أبدا أمانة داجي أمانة جتشو وان تكرت أنا في أتك ورت والأمن نجتشو بر بود دي إسا والند أبدا أمو صلاة أبا عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة
nama akkanaatiin gabbaa nuti xaalibal ilmiin yookaanuu daa'iin ammaan tana karaa rabbi irratti nama yaamna jennee warri sossookuun nama amanamaa ta'uu qabna. Mallaqaa miti jaalowwan kiyya ka islaamaa ruuhee isaanii yoo nu bira kaayan nama amanamaa ta'uu qabna. Nama naman ganne maalayyaa maallaqaa fi icciti ruuhee isaatiin siin jaabar. Hadiisa yeroo namatti dubbattus nama dura dhaabbattee haasa'uun amaanaadha bar. Imaama masgiidaa ta'uun amaana. Mu'adhina amaana. Amaanaa jechuun diina islaamaa guutuu jechuu jaalowwan kiyya ka islaamaa akka Qataadaan ilma Da'amaa jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a. Nama amanama ka akka isaatiin hawwaa jee jaalowwan kiyya ka islaamaa. Hudhayfaan hawwaa jee tokko radiyallahu anhu. Hudhayfaan iccitii rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam eenyu bira jirti jaalowwan kiyya. Haaya laalkaa ka akka isaa saahiba kee waliin haasawa haasoytu. Yeroo shuuraa teenya yoo saahiba kee takka waliin yaadaan waliin galle achi dhayitee saahiba kee kabiratti saahibticha kee kana hamachuun qabdu calli jechuu qabda. Haasawa shuuraa meembariin iccitii takka baasuu hin qabdu. Garuu arraan tana nama qaanfachiisna musliimoonni nuti. Kaan Mu'aaz jee bar yoo na waliin jiraatan radiyallahu an ijatiyya dura qalbiitiyyaatu booya maaliin haasawa gurbaa sanirra mee miskiintichi wallaalaan akka gayyaa gurbaa san maal jee irraa haasawa. Gurbaa diina islaamaa amata 18tti qeebale amata 34 du'e diina islaamaa keessa amata 16 qofa jiraate jaalowwan kiyya ka islaamaa. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة. معاذ مرة رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ يا معاذ الله أنسي كذا أنين كن سنجال الداجئين وبليانكي ورب الكعبة الدكيات تنكام فتججك نججرا سلا معاذ رضي الله عنه وأرضاه والله يا إرجما ربي سنجال الداجئين نمن أجايب إسن شفاتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم هنجالتنيني مي ور رسول جالتن عليه الصلاة والسلام أبو فردوس لا لا كيسة ربي صاحب ولين سناقول هم جرون جرتنا أمو ور منامتي سلال ربي سناقول أينو توتو جئني رسولات صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ يا معاذ والله الله ننسي كذا أنين كن سنجال الداجئين أمتا كل جاه قف دين الإسلام كيس جرات أنا في سن أمتا ميك دين الإسلام كيس جرات جر أستاذ غدير إتدان النجي هاي كل شيء نرى كون يروسني رادي لنوتي يقلتي مكم هاي يو أمتا soddomtaate amata 15 jiraatti ana achirraa waliin jiran garuu diina islaamaatiif maal goon bar isa wanni akkana isa goose waan diina islaamaatiif godhe bar mashahada lola cufa rasuula waliin salawaatullaahi wa salaamu alayhi nama duule lola badrii keessa jira tun qofni ni geessi bar akkaan isiniin jee nama afur irraa quraana qaraa afuraffaan isa jaalowwan kee islaama anaa fi isin dardaroonni maal goone دين سلاماتي يو شهوات نياب جراجو تاتي ملي تنافين دا بسمتك في الحياة جرو تنكيزتي ملتوتي ديسي ديم أنيس ملتوتي يا حديث نشوفاتو ملتوت إسني هاديم نو مسجدك نسلة أكا عمر الأبد مكان كيسان هنبن أبلو إلما أبلو مو إمام كينيا تريبر خطيب كينيا تريبر toltuu nuun fadhuu ture bar masgiida kana cinaa maallaqaan ka dhaabbate isaa bar darsii tana cufa ka qaraasuu ture isaa bar shamara keenya hijaaba ka uffichisiise isaa bar nama akkasii mush warraadda nagayuma mudawwara uffate malee kun hattuu salaattuu warka jedhanin nama akkasii too feetanii haadhaa fi abbaa keessanii maqaa godhuun feetanii warra haadhaa fi abbaa isaa maqaa itti godhe malee warra arrabsiise sanirraa rabbi isin hin taasisin kaayyoo teenya jaalowwan kiyya guddisu akka baga ana jira jaalowwan kiyya ka islaama diina islaamaati ana jira odoon an
دين إسلاما كيس جرو دين إسلاما تقوم رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ودون أنجرون جروت الرب سما سنان إساني بدي جنة لفاقو قمنا نسنين جابر ساكرفايسي كفلو قمنا أمس بكا قدوا أكنا كيودا كران دين إسلاما يوكانو كران دعوة جالوان كيا كران رومانسياتي مدي إلي في شاما في شوكولاتا مدي كران مسكي كيس جرون نسنين جا قرية قوفا كران إسا قرورات دي كو چچبتي دابته جرا نما اتي صاحب جته يادو لكا خبيث مجرمه نمني كواتي كيف دو صاحب كي يجتو سن نما اتي تولا اتي اولته جالو وانغي كان چوفاتو دبرته حواس كيتي ارجي تاتي ملچو قبدان سنجا ور حواس اساتي ارجي ته ملت ربي سناتايس لا فاميتي چالنجي ميقاتو دوفا نيم بهاني چالنجي تناس ان شاء الله يا دا مراد نما كان ماغوتو اين eenyuun namaa guutu ajaa namaa tafacaate ka waliin namaa qabu eenyuutuutu islaama godhee isin uume isarratti hirkachuu isa qabachuu والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسانوان كراكن يكيست تتافي قرن قبسو قرن والله كروليكن إسان أجل جناجي يبر جمع سبيل سبلنا كرولي كينيا حلال كدلغتو اينو اتي مسجد كنا كيسة خطبة غدو درسي كراسو اينو اتي امانمان اينو اتي حواسا كنا فقي كتا اينو اتي بكا چوفا سيكايا وبولي سكي بكا چوفا بكا خيري جام تچوفاتو نووچو جردني اسوني سي سنيتاته دردرا اكنا نوبر باجيس وبولي ينكي دردرا چيما مرتا وبليان كيا أنا تو جرا دين إسلاماتيف أنا ببردون حديثنا وجيدان هاجرسيسنا أكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والنسحابان عليهم من الله رضوان جيجير منيف مالي في نبيتني رسولات صلى الله عليه وآله وسلم يرو وان تكو غدا جون بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم دورا إساتو تو غدا إسان غرسيس دورا صدقاء كندا دورا كندا إس ليلي صلاة إس ربي صدا إس صدا ساتي بويا إس صلى الله عليه وآله وسلم مالف قرآن لفظه مغا گفت عائشة نکس یتے ایسا فارسی تیبر صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها حديث سا إمام مسلم وديسي طيب الله ذرا كان خلقه القرآن جت رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه تهجرا حالي إسا قرآن ملفظه ندلنا شهوة إساتي في مت ربي في جج دلنا جل جلاله نغمد ربي نيار ربي نجيب ربي وحيو ربي ولا كون كوسقيا غندقيا بيتك انجرو كنا نوتي تنا نغمن نبو وري حرغيبو تنا هنقم نبو اغميدن ايتون تنيام توريد افرانا نسيني دربي نبو بولزو اغميدن دربي تني بغا دربي تمبو kayo kasi kayo tenya ni guddis na bokam yetan masjida ke sancina dabbatani wahyu ke sawu ammas obboleyan ke islama shamar rati hawjan wa rabbil kaaba awanta nanin agareni sinin jabar shamara qabati qarasisan hijabu ufadda jan garu acci ke safiren din qabatina male agam yed wali galle mo chal jedam bagadan ajirra ija wal doite boda akasin jeni na dero shekha na gesi san gesi lagi me saa me kan daqiqa me kan akan nitan shekh ane saa likkitti ni sini daba daqiqa me kan akan nitan amma daqiqa 40 lama walini malin gut shekha soda chanje na ga amma uda biye to anin daba salaman guta asun genye tin daba wa bishir shekh shamara solitti qabati qarasisa garoo ko olin jenne fam jette jige zata ka tabbazatin yo fudu taate ammo taaqe taani miti holo mandagi agam yetan intane taate montane o dardarri kinan intane go o de iman nama namar raku jis dibe gei malif ni betani isam bakboni bar shamara taka jallachu jechun hawasa kesatti safatan sayna
Gaafa tokko shuuraa ta'an biyya Ingiliiz keessatti. Shuuraa ta'aniiti shuuraa san keessatti islaama kana akkamitti daaraa goonaa jiran. Tokko obboleeyyan kiyya harka baasetti qura'aana kana gubuudhaa jeen. Qura'aana kana gubuudhaadha jeetuma inuma khabiisichi xuriinsan wal iyaadu billaa qura'aana obboleeyyan kiyya cireetiti lafa darbee irra ajjate. Senatoroonni achi jiran haadha anta miskiin ji'in. Obboleessoo qura'aana kana eelata kanneenii gubnuus bahara keessa darbinuus musliimoonni qura'aana hifziin qabanii haarayaan kaasaniiti barreessanii ji'in. Yaadi kun hin taare kabira. Ammas namni biraatis yaada fide obboleeyyan kiyya. Taankiidhaan isaan haa dhabamsiisnu boo jarri kun ashabbaariidha. Harka baasee deebisa. Taankiin kumni takka muslima homaa takkan gootu yaada biraa fida. Yaada biraa hin qabnu jedhanga. Ana jiin. Muslima kana muslima lamshawe. Miilani qaba garuu lamshawee jira. Jiruun ni jira, du'ee jira. Kaayyoo ka hin qabne fadhinnuma isaatiif ka jiraatu. Muslima akkanaa godhuudhaaf maal godhuu qabni beetanii? Intala wallistuu takkaa fi burcuqqoo tokko farshoo qofaatuutu nu barbaachisaa jeen. Ani hogguutuun ja'an tan ofillee nu gootanii. Oromoo farshoo hin barsiisinii. Yoo barsiisten shaahiidha jettee daabboon tuqattee nyaatti. Waati xiimaati jechaatuma isii tana qixxim godhan siin jaadeeroo. Isii tanumaan nu barbaachisa jeeni. In agartu amman tana nama keenya obboleessoo gisee gammachuu argates sirbumatti hin bannu. Awwa dubbadhu kan sodaatin kaameraan sirra hin jirtu. Isodaata. Tanumaami boo wallumarra keessa. Jirtu waliin jetta takka goggoydu faayidaan qabne takka nagarre. Faayidaa tan qabne takka. Wanni nu barbaachisu dibaaq isaan godhuudhaaf muslima laamshawe umaa takkatti hin qabu. Gaafa rasuulli sallallahu alaihi wa sallama arrabsame san obboleeyyan kiyya ka islaamaa khutubaa jum'ata sadii masgiida keenyatti jalaa fi gubbattuu saniin godhe. Muslimni mucaan fira kiyya hakiima sammaaltu isaan gahee akkanatti isa qooqa isaa fannaafatee nan jedhe. Argatanii humaa takka diina isaatiif masgiidaa waa ta'e walaa ishee maayyaammoo inni warra isaa keessa nagayaan jiraa miti. Eessa qulloo ganda keessan jimaan bareedduun hoobaadhaami hoobaa isaa san qamuu jira gawadeeroo. Qabbana qabii mana seeni libaanatatti aarsi shaafaa ajaa'ibaati. Jaartiin nagaya inni nagaya jira moo kam maaltu isaan gahe? Yoo jiruu akkanaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ka jiraannu taate lubbuu teenyaaf na'am viillaa keessa jiraachuu malla. Makiinaa V8 miti Lamborghini oofuu malla. Makiinaa qaalii isfaaltii teenyaaf hin taane gaafa duunu ammoo du'a salphattuu daaraa rakishaa san duunayi. Guyyaa duute beekamtaa bara akka imaamu Ahmad jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ummata bid'aa waliin akkasitti isa dhadheeratanii sababaa khalqil qur'aanitti isa miidhan guyyaa duune adda baanaa jeeni bar nutiif isin guyyaa inni du'e nama miliyeenaatuutu isa gaggeesse bar Sheikhul Islaam xayyaba Allahu tharaa arra wahaabii maarree ka ja'anin guyyaa inni du'e nam meeqaatu dhufe jiruu nagayaa jiraachuu malta maaliif humaa takka sin xuune egaa shahawaa ta'e rakishaaf jiraattu jirtaa miti madarsaa qaqqaalii ijoolleen ta'e qara'uu maltu viillaa keessa galuu maltu guyyaa duute ammoo du'a salphattuu guyyaa sadii booda namni si yaadatu hin jiru warabbil kaaba ilmaan ati dhalte shahawarratti isaan guddiste moo kam reefki kee oduu hin baane warra wal fixu tanaas agarree jirraa bar ijan achirratti qooda mush gabbaa'anii leeylii warra dhaabbatee يا ربي هذا في أباغي يا ربي رحمة غريف ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا والرجاء متي ونن وربا جستم الجان شمر واللزتو تكافي فرشو تكا والإياذ بالله شمر تكا حواسا كيسا بدو جچون صفات عن سيد الصاحب يصاحب يو انتلتك والعياذ بالله غند كيستي ديك على دنگران غدته نما چوفتي همتي گيلو تيسي چوفتي
maaliif zamanni ammaan tana zamana diliin itti dhaadatamtu nagarre laa qaba ijaaba naamusa islaama irratti guddisu yoo isaan qaceelan tabni bareedee jiran sinja sumayyaa duraanii deebisuu danda'an abdillahi ibn zubair ijoollee akkasii nuu dawuu malanii umar ibn abdul aziz warra akkasii ulamaa'ii rabbaanii siidatan lubbuu isaanii bira dabaree addunyaa warra fayyadu warra akkasii fiduu danda'an yoo ammoo isaan irratti hin daleen onnooti akka agartuun sinjaabar nama qaanfachisiisaa fi ammas ka eegallu eessarraa eegalanii beetanii mana keenyarraa ifiif abbaa nagaya jaartii nagaya ilmaan nagaya yeroo san ala gabbay shamaraas walitti qabaate jaalawwan kiyya ka islaamaa diina isaan qarraasisa ni beeytaa taarika tokko wallaahi haasawoo tana nin haasawo je'eedillee niyyaan qabu ammaan tana nan dhufte imaamu dhahabiin imaamul jarhi wa ta'diili beeka inni rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a dhiirtoolee hadiisa warra sanada qoratu kanaga dhiirtooleerraa kijiba hedduutu dhufe dhalaa muhaddistoota kijibduu hin agarreeji shamara kijibdu maa shaafna je dhiira ammoo basha qabna gaabboleeso hattaa shamaroonni عالموني كافة دراني سن علماء رباني سيدا دان سنجا نم ميكا ميك حافظ المنذري ورنو في دي علماء إنما نوتك إمام الذهبي برسيسون إسا شمر قراسيسو جوليت إدي قوتي ناس تربية رتي قدسو انما خونو تيكا دا جچوني سنجر نتي تبتا كبينا ميته حواسني مسلمة مچان كون گنا تيكا دا ونne kanan jiru تيكان كهرملو گسني amas sadii guyyaa ta'e akka amas sadiitti haasa'uu qabdan akka gaafa dura nu wanni jettuun hin jiru boleso amas sadii gaa baabaan wahayyuu ni beeka bar maal godhe abbaan kee yoo jetteen kalee ummaatti yoo wajji walale sinja hin jiru akka amas sadiitti haasa'uutan ka ama torba akka ama torba maaliif waan ama torba beeka gaa ka sagali amas sagal ijoolleedhaan hin jirtu tanaas ragaan kee maali yoo jettan في المتفق عليه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ودو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نياتو جرو غربا هركيسا أچدك أنا كر يرو نيات آدابني مسلمة كسي بتيكا رسول صلى الله عليه وآله وسلم بلاتا نتي اوف نتنغا مچانتي كادادي لا أكسين جنة بوليسو يا غلام جيني بر يا مچا سم الله تعالى مكا الله اولانا تهدوي جيني بر يرو نياتو بسم الله جي هيا هكا يونين بسم الله الرحمن الرحيم جيو يوكنا يتيو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله جي نيادو جي موكب بسم الله جي نيادو بسم الله الرحمن الرحيم متي سم الله تعالى وكل بيمينك حركة مرغا كيتي نيادو وكل مما يليك وانو مسيمرا جيرتي نيادو ودوما نياتو اچدك طلق جتي اچدك تيفون جدو فوتي بركات دبم سيستي رواية برات تونس جوليدا آن نمني كي يجيور كلو جيرتو مراني guyyaa baafate qiyaamat mee ammaan tana ijoollee xixiqqoo nuti qabnu tana isaanii ama torba salaatatti eegala salaata itti eegalsiisan amata 10 yeroo ta'e irrattuma yoo shamara wariin karafu taate hadiisa riyaadu saalihiin keessa jira bar kun akkasimo kam gargar baasaaji mucaa ama torban salaata jaalawwan qiyya ka islaamaa eegalsiisnee naamusa irra guddisnee quraana qaraasnee mucaan kun gizee amata 15 ta'e salaata kadhiisu isin ni fakkaata والله الذي لا إله غيره وانت كان إسن هاجم مجلسومه ربنا الدنيا في آخرته إسن هاجم مجلسو يو قربان كينيا صاحبة هما صاحبه يو نرابير لي ورب الكعبة أكا جولي براهن تو يونين سنجي كم جت ناموسا سنغا أسو إسا چنك إتو تي بدي قولا معلم أكا نقود دستين موكم إجرا أبان كي أتي شيء غابر مالي جانين أكا كبيراتي متي جولة xixiqqoo teenyaas naamusa irratti ammaan kaayyoo isaanii akka guddisan yoo amma gaafattee bar walli isaan ta'uu fadhas hin ja'a bar tokko qabanii ganda keenya maal ta'uu beeta maqaa walli isaa san dhoyinii rabshaa ifinnee nuti maqaa walli isaa tokko dhoye akkas joollee teenya joollee akkasii
hin agarre qalbii takkaatu jira miti mucaa xiqqaa madarsatti qarraasanii wallaalee aboo mucaan kun uumaa takkan beeku jedhanii daayireektorootaa fi barsiisonni mucaa ari'an maali jennaan mucaan kee galuu dideef jedhan abbaa isaa yeroo qabee dhufu akkamitti jennaan ulul azmii yaami jedhan nabiyyoota jajjaboota salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin shaniitu jiraami yaami jennaani mucaan kee hin beeku tanaafuu mucaan kee kun qaraatiin isaaf hin galtuuti fudhadhu jedhaniin abbaadhaan mucaan kiyya ni beekaa jeen ulul azmii nama inni yaame bar ni beeytaa jennaan mucaan kiyya likkitti yaamaa jeen bar fir'oona yaame jennaan abbaan alayhi salaam jeen lakkaa dubbiin bakka itti baddee jira mucaa mitiitti akkasiiti obboleeyyan kiyya asii achi hin deemnu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraa yoon dogoggore hammeenya nafseetii yaadde fi shayxaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhawurraa Allah hin tikama isiniif karaa jannataa dildilate isinii ta'e ani bidda jahannam keessatti waliyaadu billah na darbuu irraa isa Allah hin tikama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffata warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kennu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu guyyaa qiyaamaa taa'umsi kun warra isaaniif ragaa boo rabbi nu haa taasisu qura'aanni nuti qaraanu guyyaa qiyaamaa warra ragaa isaaniif boora rabbi nu haa taasisu qaamoowwan keenya cufaatu rabbiin ibidda jahannam irratti haraam rabbi haa godhu maatii teenya waliin rabbi warra jannataa nu haa godhu obboleeyyan keenya biyya cufattuu warra daramaa jiru rabbi isaaniif haa dirmatu keessaawuu warra suudii keessatti hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbi nu haa gammachiisu haala biitii isaanii tun nagahee taateen quuftuu taateen rabbi biyya isaaniitti isaan haa deebisu sheekootii teenya cufaatu rabbiin umrii isaan haa dheeressu warra masgiida kanaa isin cufaatu rabbi isin haa milkeessu aboo tokko keessan rabbi isin haa milkeessu rizqii halaal bal'oo rabbi isinitti haa cabsu ka isin keessaa hin fuune rabbi isin haa buusu warra isin keessaa hin fuune rabbi isin haa buusu shamarreen dhagayuu jira moo dhiiruma qofa ni jirani shamaraas warra hin heerumnes rabbi isaan haa heerumsu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne rabbiin dasii ija keessanii rabbi isin haa kennu isinis akka hiriyoota keessanitti dhalaati dhungadhaati ergadha آخرة جنة فردوس الأعلى كيست رسول الله صلوات الله وسلامه على ربنا وقل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله